إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur sigi mapuji lor sisi arjana fung Allah Subhanahu wa taala. Nasabang kata maneng nawereng kesempatan makotopan hari tu adisingen nasi bawai tepe atau pada engka siki pasilin nerengi sedi kewajibat talor fung Allah Subhanahu wa taala ia naritu sempaja Jumat maka topa naritu salawan ni apa salama masalori nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah malabina fung Allah Subhanahu wa taala sini surah merabikan ka hadir na ia asal lengengi pada-padai apa sewange lor fong Allah Subhanahu wa taala engkai sising keruk mate antara asal lengeta makoto panaritu apa sewata lor fong Allah Subhanahu wa taala narekolesangi apa sewata lor fong Allah Subhanahu wa taala majapul lesatoi asal lengeta nasaba na iya asal lengenge sininna parentana ya rega anu na cange fung Allah Subhanahu wa taala engkai riset di tujuan ia naritu apa sewang lori fung Allah Subhanahu wa taala makanya ya rosinin na surono fang Allah Subhanahu wa taala de gagalay na tiwi sangadinna na paletukan ilori wawanna maka de gaga sipato risompa sangadinna fang Allah Subhanahu wa taala mapamula Nabiullah Adam maka to panaritul letu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarikuan mengi rupa tawe masompa lor fang Allah Subhanahu wa taala na ia asal ngeta pada-padai apa sewata lor fang Allah Subhanahu wa taala dewa di masarang narampe relalana korang melebina fang Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun purade upancaji mansejinge makoto pandar turupa tawe sangadinna masompa laur dia nasabang Allah Subhanahu wa taala. Dega ketujuanna
dipancaji ia rupa tawe makotopan itu jinge sangadinna masompa lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba ia de atau megai de na sompa lor fong Allah subhanahu wa ta'ala pole miriban sajinge makotopan itu rupa tawe. Nasaba ia malaikat inarampi fong Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Napigoi de nengka de napigoi aga pura na perintangi pung Allah subhanahu wa ta'ala simata napigoi simata najame aga pura na perintangi pung Allah subhanahu wa ta'ala yor malaikat makotopan rutu sinin apa apan cijingan pung Allah subhanahu wa ta'ala pura masompa mana lor pung Allah subhanahu wa ta'ala bata-batangi bulue sininna anu pura na pancaje pung Allah ta'ala masompa mana ngilor pung Allah ta'ala ne kia de risang ipipoga batena masompa ne kia jinge makotopan natu rupa tawe mai gai de na sompa lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya maka de fong Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna na paringarang ki fong Allah subhanahu wa ta'ala maka de idi rupa tawe makotopan natu jinge anu apan cijingen no fong Allah subhanahu wa ta'ala sipatoi nareko masompa ki lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini apa narampi bang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sabak sisa yare gayamanan na rupa tawe nareko de gaga petunjuk pole rupang Allah subhanahu wa ta'ala menjepu kemana ki pusa kemana ki pusa. Makanya maka de bang Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan menjepu engkai usurah engkau mana suruhku tungke-tungke wawang. Setiap umat ada Rasulullah, ada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap umat agana napeletukan ani'budullaha wajtanibut tagut. Engkau mana ku menna sampai fong Allah subhanahu wa ta'ala ainappa bilai riasenge tagut. Tagut yang itu sininna anu risompai sangadinna fong Allah subhanahu wa ta'ala pada padanna batu, pada padanna jin, pada padanna bata-batang, pada padanna malaikat kong kasompa malaikat, pada padanna nabi nareko kong kasompai surona fong Allah subhanahu wa ta'ala majapu yamana naro nacangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gaga alasan mati resur bundrina fong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba pura engkamanang surona fong Allah subhanahu wa ta'ala tungke-tungke umat. Setiap umat ada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia apa sewange lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ne riasa todok puli todok mate nasaba narekole sangi ia todok lesatoni asal lengeta narekole sangi asal lengi majapu mati engkani mencaji lisena neraka dega keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ia roto mapigo anu maja pada padanna mapangadi pada padanna minung anu purana harangai pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ia narekona puelo ifung Allah subhanahu wa ta'ala nadampung ngimati rasul mundrina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Neki apa duangi lor fong Allah subhanahu wa ta'ala dega. Tidak ada sedikit pun alasan, tidak ada sedikit pun keringanan mati rasul mundrina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keringanan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Nareko engka ki mate nasabak mapadua ki lor fong Allah subhanahu wa ta'ala majapu engka ni pasti mencaji lisa neraka. Apa sewangi lor fong Allah subhanahu wa ta'ala nareko lesangi de nakeguna lori di sempajata puasata seketa api dia cetak pada tak rupa tahu hajita umrah tak sininna anu de cenge pura ripigau de nakeguna. Makanya maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi mate
mapa dua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala man mata wa huwa musyrik ni kita mate mapa dua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala lam tanfa'uhu ma'ahu hasanatuhu de na keguna sininna de cenna purana pigoy makanya narampe toy fong Allah subhanahu wa ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amal nareko angka ko mapadua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala majapu engka mana ngi hangus hancur sininna de cenge pura mi pigoy resa sota qadarallah atau wal i'azu billah biasa pigoki yarga engkai mad dibola ri langati tak nekede tasadari pada padana engka to meli oto yarga motor engka mad dibola ri langatinna nareko de upagau kangi atau geresa ngi anu mandara majepu engka ka matu nakanna abala ya ga yarga oto yarga motor mad dibole iya ri langatita maka dan nareko de wapadara majepu engka matu kena ka anu maja makanya iye matama iri lalenna apa duange lor fong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba engkai ri lalengatinna maka dan nareko de pigo iye majepu nakenna ka aja padahal iro anu majae anu pura napa tentu fong Allah subhanahu wa ta'ala pada bandana to saidi nareko engka melo ilokai engka tau na paresai na paseuna inget na nareko malesi atau we na jokang nareko madodongi atau na abiona malesi majapu de na joka yarega na tundai iro ajokangan ini masuk di mana masuk di dalam masalah kesyirikan apa dua ngelor fong Allah subhanahu wa ta'ala maka dayaro asumut tamakna na pasekna na patentui decenna ya regajana laulauna dan ini masuk di dalam masalah apa dua ngelor fong Allah subhanahu wa ta'ala sirupai agapura da pigoe orang-orang jahiliyah yaro orang-orang jahiliyah nareko melo masunitai manu-manue nareko yaro manu-manue lutu ilori atau majapu magallo ilauna nareko lutu ilori abio sebelah kiri majapu majai laulauna pada toh yang sering terjadi nareko engka to pole matengang atau baru-baru datang mandrai napai di melo ki engka melo ilokai biasa narampe to matuata makada pesedolo pura mandrai anu nasaba engka matu kena ko rilalengi ini masuk di dalam bab apa duang lori fong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba engkai mad dibola rilalang atita maka da iya nareko lau ka matengah tawi manre majapu engka mati kena ka rilalenge yang ini masuk dalam bab apa duang lori fong Allah ta'ala marisen niridi maka da iya ro anu majae anu purana patentu fong Allah subhanahu wa ta'ala pada bonro kita jang iya roto manre ya rega lauki matengang mandre ya roto boleh nek kia terkadang engka sesuatu dari paham nareko iya roto mandre misalnya alasan atau matuat tak mencaki jangan sampai ya roto mandre majak na seding nareko mandrewi langsung kita keluar maka ini alasan tidak ada masalah tapi nareko madi boleh rilangatie maka dan nareko masuk ke apa tengah engkau mandre kematu kena ka rilenge ini masuk dalam bab akidah masuk i matama ria paduange lori fong Allah subhanahu wa ta'ala mega ria sosota de risadari engkai madi bola ria lengatita makada engka ada sesuatu ada hal-hal wedingi mabere lo ridi anu maja ya rega madeceng rilayanna fong Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Senina seluruh melebiku engkai hadire seisai boleh rianu masa horori pigau nek kia narampai pandritata maka dia ia anu pura nalarang ya rega nacangi fung Allah subhanahu wa ta'ala matama irilalanna apa duange lori fung Allah subhanahu wa ta'ala nareko masalah salai pada padanna idi malari ada ni nareko tungke ala pereng Zulhijjah ya rega ala per pitara iaro engkaki ma baca-bacangi tomateta engkaki baca-bacangi tomateta manu ya rega bembe ya rega soko ya rega nanre dan lain-lain sebagainya engkai ma dibola rilangatita maka da ia nawe bateku pandre tomateta upandre tomateku nasaba apakoy molini to bacai engkaki pa dibola rilangate maka da ia letui lori tomateta nekia engkato pa dibola rilangatinna maka da narekode na pandre tomatena narekode na pigau iye majepu engka matu kenai lasah na polai matu nenena na polai matu latokna dan lain-lain sebagainya. Nah inapa malasa mati salah satu anggota keluarganya apona ya rega anakna majapu engkani na yakini maka da magameman ini nasabak dena baca ngani tumatuanna ini masuk di dalam akidah masuk di dalam apa duangelo rifang Allah subhanahu wa ta'ala engkaki pa dibola rilangatie maka da narekode pigo iye majapu nakanna ka matu lasa dan lain sebagainya dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya purana canggih fung Allah subhanahu wa ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluk nareko engkau paduai fung Allah subhanahu wa ta'ala majapu sininna iro dece pura mipegoe kamanang hancur musna maka dito fung Allah subhanahu wa ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha na iya fung Allah subhanahu wa ta'ala majapu nule manangi de nak dampengangi dosa apa duangi lor fong Allah subhanahu wa ta'ala neki dosa-dosa lainnya majapu engkai relo na fong Allah subhanahu wa ta'ala nareko na puelo na dampengangi nareko de na puelo de na dampengangi neki yaro apa duangi lor fong Allah subhanahu wa ta'ala de gaga nareko mate ki mapadua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada keringanan sedikit pun. Makanya sininna surona pun Allah subhanahu wa ta'ala apamula Nabiullah Adam datu Nabiullah Muhammad SAW cediba agama satu saja agama ya itu agama asal lengeng nekia syariatnya yang berbeda engka syariatnya Nabi Musa engka syariatnya Nabi Isa engka syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekia agama sidim makanya maka dia Allah Ta'ala inna dina indallahi al-islam neia agama risisena pun Allah Ta'ala sidim ya itu agama asal lengeng narampai itu pun Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin nigi to sappa rilainna agama asal lengenge menyepude diterima jadi ia ro agama sidimi ya itu agama asal lengeng na iya asal lengenge sising keruk mate si bawa apa sewange lor fong Allah subhanahu wa ta'ala nareko engka ki mapadolor pong Allah Ta'ala majapu engka ki masupole riasal lengenge makadai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani gitu na paduai pong Allah subhanahu wa ta'ala majapu engkai nasuri agama asal lengenge Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهدنا صراطك المستقيم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.